mi video ka ali alwanan mi kastu korani ate kanun hada majliha behe goto magando tin nuktaka eme furtama nuktaki ei hama haqiqatu gaves hunnan jehe tanitto devana nuktaki etana wanumaki kiha nurakkate kametto timana nuktaki efada taaka muslimaka wanu huddavege waneto الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أما بعد لبيت مسلم أخونا أختون ديمقراسية سبب مياد ميوني الله سبحانه وتعالى ألغن من مچ بابا لبي إلهي متوري دستور قانون خلفان جها بودادا جهفا algon men Allah subhanahu wa taala mi duniyega diri uleiru algon menge amalta bahatta algon menge verikanta hinga algon men kankan kurambi ko bayan ko tifa wa ero e huriha kame notege tereng etak kame bodada jehuma fahu miyad algon menge islami mujtama takami dani ade democracy ke mi nurakka teri waba feturemo ege usulta feturemo islam deena biratte higotta genes wadda islam deenuge mativeri usul taka hamata tukollam mi waravves hitam hurikame biruweri kame Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an ka wahi kuraba angawa fawani likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ad tima Allah subhanahu wa ta'ala tiyaba min teren komme bayaka ves shari'ataka adi manhaje hingane mage baba levvime ehmima magun ei algon men hinganje he magaki Allah subhanahu wa ta'ala adi wahi kurabani إن الدين عند الله الإسلام هم كشورا الله سبحانه وتعالى حاضرتك قبول كريكم ودينك دينولنگ مغكي أصولك همتك إسلام دين أدي إله أحك ربني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أدي إسلام دين نون إهن قتة خيارك في ميها إن دينولم كم إسلام دينك همتك أصول تدوكو جنون خيارك في ميها dine ko tukaves din islam din qabul no ko enun gotta qabul ko femiha ena ki ban kan qabul ege noe adi kien heje akhiratu hena wakan kashwari gelluma halaku libige ma mihikam lobete akhunna ukhtunne alguna miyado wana boda visna fikuru kuna wejhe Allah subhanahu wa ta'ala alguna mi bimmecha fonwa fa wani evves hamai lamen neti ulen ha gotaka uluma kannu riveti hamataka usul take adul veri hukum taka mati veri usul taka kika algon menna verikan kurambi kai algon menna hukum ta kurambi kai algon menna kankan kurambi kai emme furhame bayan ko deva fawani Allah subhanahu wa ta'ala adiki e kan algon menna bayan ko devevi e ilahu fono vevi ma mativeri nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam algon men e mativeri hidayat duko ehen echaka dame kiveto kommekas miyad algon men mutama badalaru hitama kuran jehe democracy ge sababun algon men midani dinolmuge huriha kame islam deena fevamo islam deena pirattehum islam deena durhelivamu egotum verikan hingumuge nizama verikamuge kankan reifawa gottaka kives miedu islam deena piratte islam deena khilafu islam din huddanu kura goyke kamuga midani vegen anhenun verikaman iskuruma qazi kaman iskuruma verikamuge masuliyataka e zimmata ada kuruma qabil no ekashike nuwa ekamuge layaqatu nem mismi hunan ekamuge ara baruta midani democracy ge mi usul take tereng ade vote luma mi eki hamatak ke tereng libemu komekas mi alguna visnaden je kame khasa gotika rayitunge majlis nota qanun hada majliha mifada kankama me alguna visnaden ge beje ego tangono mi video ka ali alwanan mi kastu korani ade qanun hada majliha behe goto magando tin nukta egoto eme furtama nuktaki ei hama haqiqatu gaves hunnan jehe tanitto devana nuktaki etana wanumaki kiha nurakkate kametto timana nuktaki efada taaka muslimaka wanu huddavege waneto komekas furtama nuktaki algun men badala kamga wanama qanunu hada majlis nota rayitunga majlihaka badala kamga wana algun miyado sifavegen dani ade ei janavaru kottege gotuga nota sulege gotuga etanun alguna muttama heo rangalo adab akhlaqo
mativeri sifata fenuge badaluga etanu fenige midani emme daru darajage Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodigan nuwa islam din huddanu kora etakamen adi kiye emme nurakkaateri kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge shari'ata ve skule badaluko hitu huriha gotaka etanu hukumta hedemun da diun mi ahadage kamenno mi waravves nurakkaateri kame waravves biruhuri kame algon mege islam kan gellige hinga danen nurakkaateri kame e nuktayan algondo ade mi bayag ali alwad mafahu ege tafsila ali alwad to balana inshallah komekas algon menna mi majlis miyad fenige midani hulango kaumutaka emihun kuraha kame kopiko emihun kuraha gotaka verikantaka enuves kankan kurum goton hedifa tanige gotuga e kama ekashike nuwa ekama qabil non eta bayako etana lagen emmiha rajitun takige macca ade kiye muslimun ge macca qanun hada majlihi kamuga etam vefa wani bodu kuli majagane kamuga vefa islam deenuga kandelfa wa haddutaka hukumta hutta e kankan nudanna e kankan ronu fila mismi hon etana wade emin hitu riha gotaka edani qanutta hadam iqtisadi goton sihhi goton ta'limi goton ade no veseki daira takun ekama qabil non ekashige nuwane etabbeko etana wade e dani algon minge bacca qanun taka qawadutan hadamun ekamuga ahuluverin ekamuga fannuga tajribaya ta'lima tajriba libifa etabbeko tibbame efade evves ta'lime tajribaye ne ade mihinga adaba akhlaq wes nen etabbeko dani algon macca efade qanun ta hadamun ade kiye etam vefami wani etana wanna mihunge galan ufulifawa emihun kura evves nubakame nudiye fada bayge gotuka Allah ge rasula furasara kuriyas miheke aburag izzata garagatas ves kitamme bodu jarima hingafakam ga vies ves etana wadejikam ga wanama fenige midani emiheka izzaterikan libe emiheka rakkaterikama himayaterikan libigen dakan adul insaf ena hisaba nuforaka adi hamehemme etam vefami wani rajitunge baytul malon bodu israfe kurave tanikamuka etam miliyonakun e kharadu kurani mi rajyega emme bodeti musara naga baykamuka emme bodu amdani libe baykamuka emihunge wani vefa amu rajitunge musare anubaddalo bodeti mahjanunna libe e waruge bodeti musarata nagamunge dani adi kiyege hame ikani e majlihuga heeda kura duwaskola gekanyen no ege ituran emihun e majlis dukofa diyekam ga vinames muli umura ga emihunna e faasaya e inayata libe gota evani qanun ta battan kure faade mi algona visnaden jehe kame algona rajye ga abadi iturum dawaraka etanuge gonditak adadu ituruve algon menna kennuma war baitul mal eki etana wanda mihunna huskollen jehe hisaba mika hingadane mifada fudun terikan kudna gaumegga amdani gotuka libe bodo echki emihunna kharadu kura echkamuga hadan jehidane ade mi nizamu khandelifa mi wani waki bayge jiba algon menge mi rajyege baitul malo alaleve gota nuwata ehen ibaratukum buna kam gawanama waki bayako algon menge rajyege baitul malo bakko jama kura tane gotuka etan hedifa mi wani ehmi ma mifada tanaki mi fotam kamaka algon menge mi halata algon menge mi huriha kamaka riya kuraru ilmi goton qabil visnu anteri buddhi veri evves mihako ekamaka ebbasmane fada tanekamuga algonde qabula nukura ekamge qabiliyat kanne ilma hilmu nen etabbeko etana wade algon macca garunu tan hadan ei kon hameto usuleto evre e dairata kon ilma tajriba ade hilmu hori mismi hon himanagen committee ta hadagen kamuga vs islam deenuge hamataka usul ta kematin algonga macca kavataka qanun ta heden jeheni ade devana nukta bandadafkam gamanama mi warabes nurakka terikame etana wanumuge birwerika algonen tere miyadu komme mihaka ve siwa fada timanne hade democracy ge sababu miyati mi waba algonen tere feturifa miyadu komme mihaka ve siwa fada timanne ki ekamuge qabiliyatu hori kuladana miheke etana hama wade adugada kolla nuwata adufulan timanne ki ekamuge ayaqat hori miheke ehen nameves furatam kamaka timage veri rabbu ma'rifa ko deneganna nenge tauhidaki ekkawanta kamaki kobakan nenge shirukaki kobakan nenge timaya
fardu fasnamada ada nukureve Allah subhanahu wa ta'ala haram kuran vetakamakan araganna eta bayaku emihunna muslim qawmike efada maqamatakan anna fursat libigen midani timamenna mi wadeveni timamenna ekashige nuwa tanikamuka ves evves kahada visnume fikureves ihsas evves neti adi kiha biruere tanikamuka ev visnume fikureves neti algun men fardu fasnamado Allah subhanahu wa ta'ala sharu kurabba fa varu fardu fasnamado kuran jehene tin namataka kandailumaki warabes nurakka ter bodu kamikam komme mihkes qabul kure nuata fardu namatake rakoetake adadu algun men ebbas velafa majlihakon em votulagen nimma ni ei mendo namaduga qurani deraku ekkamuga hatar rakoetuga badaluga avas kollan faseh kollan qurani deraku ekkamuga adi den hol namata ves egota kandalani kurukolla nuata itur kofikam ga wanam ves Allah subhanahu wa ta'ala ge shariyata badalu genawoni ei argon men evves insanaka Allah subhanahu wa ta'ala devafa hudde non ilahu wa hikurabani am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah fay bami hunna sharikun take baverin take wani heje deenuga kankan sharuko kandelu ma lam ya'dhan bihi Allah subhanahu wa ta'ala huddan udebba ilahu kandalu wa nimma fa hukume badal kurma ki evves insanaka libigan wa haqqen no eeniyage hisabunge dawwa kurani ei ilahikama timanne yang Allah engi bodikan wa fada mola timanne evves engeye Allah fada molati hukum ta kandala hadan enge mihike timanne ki timanne mistakunge macca e ilahu brama oga teri faratake e ilahu baba devi hukum fulta kosha masha badal ko e inkar ko dekol hada a hukum ta heduma ki ei Allah subhanahu wa ta'ala ya shirku kuro ehembe kauf surat Allah subhanahu wa ta'ala wa hikura bangwa famani wala yushrik fi hukmihi ahada adi Allah subhanahu wa ta'ala ge hukum fulga ebbes farate baver nukurashe hama ekani hukum tavani Allah subhanahu wa ta'ala inil hukmu illa lillah hukum ta kanelu wani hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala ashe yafa wa hikura bani amara alla ta'budu illa iyyah tiyabami nan amuru ege mani hama ekani e ilah ge ekani alukan kurumashe එහෙම ඒ ඉලාහන් අලුකම් කරුමෙන් ඒ ඉලාහගේ හුකුම් ෆුල්තක ඒ ඉලාහ එක්කවන්ත කරුමකි ඒ එහෙම වෙස් ෆරාත බෑවෙන් නුකුරුමකි මේ අලුගොන්මගේ ඉස්ලාම් කන් ගෙල්ලෙගෙන් දානෙ කමෙ අල්ලාහගේ ශරීයතා ඛිලාෆා කිතම්මේ කුඩ කමික්කාවෙස් ඒ හිකිමස් දිනුමක අල්ලාහගේ ශරීයතුක ඒ ඉලාහ කණ්ඩාලවා ගොත ඛිලාෆා හුලංගුක කාෆරුම් බේනුම් වා ගොතගේ හුකුම් ත බදල්ක අල්ලාහගේ ශරීයතුක ඒ වා හුකුම් ත ගෙෆද කිතම්මේ කුඩ හුකුමේ වෙස් වාරුත් මොදා බෙහුම් කමක වියස් වරිකාමනිගේ කමක වියස් වෙස් මිසාලක anhenna wali anula kavene kurave gota firhenna bes kavene kuraveti firhenna vari kurave gota anhenna bes sama wagutun dulum bunelagen vari kolleven gota mifada hukume bes Allah ge shariyatu ga e gota khilafa kandala fi bayaku mihaku kiye efada kamekka anhilna da vote de miha nuwata efada kamekka vote de fitta la miha enege islam kan gellegen dane Allah ge shariyatu ga macca gene baspuni miha bes nurakka teritane mifada tanaka algon men wannan komme mihako e tima ki evaruge qabiliyatu hori evaruge ilma hilmu hori ekaman ekashene mihikam ga dekige mi birhuri kame nurakka terikame adi enum ves dunevi gotum bedekam ga vies ves ehen dairata iqtisadi gotum bedekam ga vies ves sihhi gotum bedekam ga vies ves ta'limi gotum bedekam ga vies ves mi dairata ko ga eves ilmen hilmen neti e ifada kankam ga basmunuma timaen oti kon haqqetto algon menge gawmuka algon men e bodeti operation tu kurang hospital ta ka hituge operation fada kankan kuruma algon men vote lagen algon men na fenna mihako etanan iskurumaki e kurang hewwa mane waruge kametto timage aila mihaka wati timage qabila ya timage partiyan nispeva mihaka wati timage rashan nispeva mihaka wati vote lagen egoto khawafkam ka wanama ebeka gelduma halak wani ekamuge emme ilmu hori tajriba hori kuladana mihun tibba emihun dukaffa efada qabil kamenne kuladana kam besne ilme hilme besne mihun efada tantana lafiyamu dialunuge halat dane kineto visnawa lobeta khuna akhton nemi samasa wahakeno mi kule e kulivare majalenno Allah ge shariye galgon mecca tanfid kurma ki algon mecca wajibe ya dekol hada inkar kurane bes mihaka algon men taidu konwate efada mis mi algon mecca verinkamuga nuata qanun tan hatan iskurmaki argumen hede warabbodu ko he warabbodu nurakkale ege iturum democracy ga mi nizam as Allah ge shariatu ga haram kurifa wa itakkame midani hudda kuremu ei bodeti kankan ga mihuna hinu ki haram kam gas no deke tarajya muslim qawme ke veriye ka
anhenaku isfumaki huddakamen no ghaziyakan anhenu iskurumaki ei ilmerenge shibuhu ijma'u ekamuga ekkame anhenaku iskurum hudda nuwanekama anhena ena amilla nafso e kaameni kon nuduma mifade eta hukumta ke sharuga kandele fa wairu mihunge macca e fada hukumta mihunge macca e fada hukumta kandala nimunta nimman anhenaku iskurumaki ei ummatuge ilmerin evani beetu ediya saada sateka aharuka ekam bayan ko devwafa ijma'u naqul kurawwafa wani gaaganaka ijma'u naqul kurayfa wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pasfulga macca lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah ebeke macca verikam kanhenaku iskoffe miha bayako ebamina kaamiyabunu libe hutte duniga ves ebamina kaamiyabunu libe hutte pahariga bunefana duniyege gaumutaka tibinu heje anhenunta verikamuka emihun gaumuta tarakki vefa kihine to engani duniyege tarakki libidane ekam akhiratu Allah hadratak gosene kaamiyab libene kihine tadi kiye duniyevi goto alguna bedikamuka vinames duniyege etak qaume miyati huriha gaumeke bunawara veringe gotoka is maqamtaka firihenu tibene anhenu adives hulangu gaumtaka beliya sadikiyege ya khilafa islami gaumtaka balafkam gwana adives anhenu gazi ekam ge skurma kiyesei kamege gotoka muttamataka mi belifam yonnani mifada kankam badal kuram midani mi democracy as algune teriya waddada islam dinuge mi matveri hukumta midani gellemo allah ge sharia midani badal kuram hitama hurikame hame egota campaign kurumuge namuga allah taala haram kurevvi music jaha adikiye bodati photo poster ta hada buduta gechi hadamun ehere dani algune muttamatak terega etam mitanuka haruko takkuramu mives nurakka teri kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata kamuge biruweri kama nurakka teri kam bayan ko devwa fewaden evani ekamaku miyadu ei kameke ve sinwa darajage kankam midani bodati poster ta mihunge photo ta jaha adi kiye nuitaka awra niwa nuwagota adi kiye anhenu emihunge zinaterikam faaluko hevi dillifa firhenne ke fadan hama poster takka etam mitak anuga rashuterege etam mitanuga jehifa miwani Allah subhanahu wa ta'ala algumen angafane algumenge belunte tirikuru anhennavves firhennavves names ekama hurasele gota mista kunna dekkumattaka khasa goteka anhenu adi kiyen awra niwanu kotivi awra niwanu kura halate vetabbeges photo tage heredani amukuremu mifada kankama ki mi kudi kankame no mi alanu lawe dukollever kankame no miedu democracy as kamaka kameke algomna hi nuwe ekan algon men du kollani evves kamekamuga nubada madama algon men terega ade bodati budutta behetti ade ege fahun e alukon kurayugen datan fenigen diumaki mi durukamen no nuh alayhi salam ge gaumge mihunge kanta vegen dia goy evani qur'an ga allah subhanahu wa taala bayan kuram bafa ade ki ekan evani rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fultakum besenge emihun emme furtan budutan hedien no sura kurahi emihunge ma salih bebe ekanuge wala tadarunna alihatakum wala waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra emihun teregun salih bebe ekanuge nanta emihun ilahun tage kamuga hadagen emme furtama sura kurahi efaho evre izzata sharaf dinumattaka emihun budekotuka hedi alkom ennu kure efahu zamanta kos enjil ejil neti anejil diyama shaytana asamihna waswasteni kadem kaaba fa alko kogone mita ketchase ei budagalukon kurem feshunu goy ehme mi eduhu deduhu wanikam neta duhike allah ge shariatuka wa hukum fulta kuda kamikam ka hadala kankan hudda kuram goseme fahum bimati ga shirku feturigen dane ehme mives kuda kamennu bodu nurakka terikame algune muttamatak terega miskittakka namada tibe huddanuwa minwara photo ta miskitta furigen beruga namadu kura ayro bodeti poster ta mihunge photo ta surata mihunani kurimatiga kihineto heyovani huddawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fultakka evani la tadkhulu al malaika bekan etantanaka wadi wada nugonnawani kamuga etaneka dire echge sure kurefawa renota photo huritanekamuga wana rahmatga malaikatun efara kurve den shaytanun etantana fawane haram music ta jaha mista kunna undaguwane fada miskittakku adu madu kure mundani mangiya namatak adu beera nuhunnane gotta hede midani mi democracy ge tereng ehen names mi campaign lavataka jehuma jagahataku terega murayituna undaguwa gotta kiyawa kudinna undaguwa gotta imtihanu taka ete gecche kuri mati ega ngera nota kuriya dairues eka belumenne eki mi lavatan hadagen
musica lava eheredani intiha faturam ehmima mifada itag islam dina khilaf kame midani mi democracy ge tere feturam mi ade kanun hada majluhu ge esnu rakka teri kama ade ge sabum nikunna natija talgun bayan kur adives minun etak kame bohri timmana kama ka eme fahu kama kalgun fahakollam beenum wani mifada tanaka manumuge hukuma behe gotum warak gina beyaku sual fetifa sual ufaddamun dakame miyado aneb beyaku yamedu visnume fikuru kurmen netti alalu men neti etentana kurimetlani ehera votu alamun dani votu lamun dani hakkekam ga wajibekam ga dekige ekamo kihinetto hewani thima votu lagen hova mihki allah ge shariata dekola bas pune qanunta hada mihkam ga wanama thima allah ge hadarat ka madama jawabdari wanjehene efa kam kan emi kiba fenifa mis mihon an etibi algunan kurimati ga efada mis mihun anekkave sama taidu ko votu lani thimage islam kan gellige hingadane kame nurakka teri kame ya ekiga ves denegan jehe allah ge shariye damahatta allah ge hukum fulu ta mativeriko allah ge shariyata khilafa hede hukum ta huttuwa etanuga hingamanda nuba kankama jarimata allah ge dina de kola hinge kankan huttumattaka ඒකමගේ කාබිලියත් හොරි කුලදානකම් හොරි ඒ තෙදුවේරි අමානතේරි ෆර්දු ෆස්නමාදු කුරා මිහිකමුගා වානම එෆද මීහක වෝටු ලෙවිදාන එෆද මීහක එතන ආල්ගොන් මෙන්න ගෙනවමට්ටකයි නුබා හුටුමට්ටක එතනුගා කානුත හෙදුමට්ටක මිරාජ්‍යයක කණ්ඩේලිෆාව හමතක උසූල් තනවත කානුන අසාසීක බයන් කුරේෆා වනි අල්ලාහ්ගේ ශරීයත එක්කොත හෙදුම ඒෆකන් කුරානේ බයකු නෙතුම යා ඛිලාෆ බයකු හදනි America ga anuwat ehem ves kafir gawmutak ka emihun amilla ra'ya beenum wa gotta hukumta hede gotaka non mitanu ga kandeli famane hitana wanna mihun e gotage kan kurikam ga wina ves ehemima efada tantanuge majlis taka ganun hada majlis taka parliament taka mi rajyege mi e kanun hada majlis ta fatwa tanaki mitanu ga usul ta kandeli famani allah ge shariata khilaf nuane gotta heduma ehemima e gota ekan kurumattaka ya khilafa ekan kurami huttumattaka etana wanna mihako ei shiruk kurami hikam ga nisbe kurumaki ei hitam hurka me dalgumen tereka tauhidoge namuga tauhid feturumattaka adi bayin elmeringe fatwate ki qaumtaka tantanang hende furi fatwatan nagage mi masalaga iggotaka fes ade sharui hamataka usul takke beerun tanuge halata kankama riaya kurumen neti fatwata neremun ebade ei ilmi gotun ekamuge qabil kamen nei ilmi gotun evaruge femvaren nei aamu mis mihun ebeki kom beikam ves nenge mis mihun eki ilmeringe fatwata tantan kolo copy paste kogen e fada fatwata neremun ebade mi nurakka terikama adiki argument terega tibbi tauhidan qawala Qur'ana sunnata qawadum gabe e ungeni daskoge qawadum ga muli hayan heda kurevvi teduri kamaki masek kura wa ilmerin vesekumga wahaka dekima e bebe funna medues huturu bastapune bebe funna nuba bastapune timamen noni islam dinuge hukumta enge be nule kamuga hede timamen hituhuri ha gotaka fatwata nere midani minu rakkateri kame fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun tiyabamihum nege kam kawan ge ilmu ge ahad warna sual kurashe ehma fatwa ehen kaume ge hen tanek ganu ta halat kariya ko de fonna fatwa ki ei muli dinu ga asutake usul take hamatake no e halata ekan kam riya kurun je ne me mitanu ge halata me kan kam riya ko mifada halatika komme mihka vote de shalgun me bunen ni no adi komme mihka vote luma rakkater umma be shalgun me buna bayan kurum midan ehen nameves mi efada qabil kamen hori nurka terikame etana wanda mihon fasad veste hadaku veste ade etana nuonas ves hama namadu ko tauhid gulemun daitabbe ko skelemun dehemima egotuka miyado fennan hori rangalu ikhlas te dure kam gawana efada mihaka votu lumaki ei shiruka bane bunumaki ei egotuka suddavege mane kamen non ei ehne etana wanda ne shiruka ga baver wakashen wadiki ehem buna mihon emihon majliha wanu mana kurakam ka wanu eki ekechka shirukan hada mana kurakam ga wani nama emihun etanun hada hukumta tanfiz kurwe mi rajye ga ulun emihun huddamane kihine tami algonne kollanje he suwale mitanu ga ulun ehem vir huddanu ane mitanu hijru ko fadu ko danje hene hame ekani e furalu ga dasha wani mekanye non e shiruka wani ki egota badakam ga wanama e algonne etana nude beeru gati be inkar kurwe halo etana wanda mihko esetana wannani ekankama aruhi qabul wegene no kurige bayan kurigota ekanka huttumattaka e mihunge nuba matir kurumattaka heo genawmattaka dina khilafa kurumunda kanka huttumattaka kamga wanama ei
efada halatuka shirukaka wane kame non ehnames alguna sam fahakulan beenumani war nurakkatere birveri kame etana wade etanuge avaga siyasi kanhamuge teriya wade jehige ngos deenuge mativer hidayata duradda tan fenu mi ahamukame ehme efada etana vanumaki vesei biruhuri kame nurakkatere kame deen veri rangalo adi teduveri amanatere mihikamuga vinames names mi halatuka etan nuba mihunge macheki dukolleven netima etana efada miya kurimet lafkam gawa nama efada mihikam gawa nama eneki tauhiduga ahudu veri tauhiduga himayatuka masake kurane shirku nattaduma masake kurane fardu fasnamatu qaim kurade firihne kam gawa nama efada mihikam gawa nama efada mihen hurejje kam gawa nama efada miheka wortuma ki shirku kan nuane nubone vene ehmima mi khulasa gotika mi kam ngalgondo fa kollam beenum wa nukta ke Allah subhanahu wa ta'ala lagum emmen ves Allah subhanahu wa ta'ala ge matveri din shariata hidayataka eya ekotan amal ko kuriyada bekam galla washi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.